Lijepo pozdrav svima, dobrodošli u novo video izdanje Smartphone Hrvatske, ja sam Toni. Danas ću vam predstaviti još jedan super zanimljivi Xiaomi telefon koji se upravo pojavio na hrvatskom tržištu. Nosi ime Xiaomi 11T Pro, a zanimat će sve Xiaomi fanove, ali i sve ostale koji vole velike telefone s velikim zaslonom i jakom baterijom. Dizajnom Xiaomi 11T Pro tipičan je Xiaomijev telefon, mogli smo reći da je tipičan veliki telefon danas uopće. Najprije ćete primijetiti njegovu masu koja je osjetna, a rezultat je vjerojatno tog staklo-metalnog kućišta i velike 5000 mAh baterije, općenito onako vrlo solidan i robustan u ruci. Fronta će se svidjeti svima onima koji vole ravne, plosnate zaslone, dakle koji nisu zakrivljeni. Ovdje imamo lijep 6,67 inčni AMOLED ekran, prilično tankog okvira, simetrične debljine po svim stranama i sa malom rupicom selfie kamere po sredini. Preko zaslona je predaplicirana tvornički i folija, premda ga štiti najnoviji Gorilla Glass Victus. Gore poviše zaslona je jedan procjep, u njemu je slušalica poziva, a na vrhu ima i jedan od dva zvučnika koje potpisuje Harman Kardon. Dakle, drugi se nalazi na donjem bridu, a ovaj drugi je gore, pa njih dvojica zajedno ispucavaju stereo zvuk. Imamo tu još i sekundarni mikrofon, te ovdje IR blaster daljinskog upravljača kao jednu dodatnu vrijednost ovog, kao i mnogih drugih Xiaomievih telefona. Na dnu imamo USB-C, rekli smo taj glavni zvučnik, imamo glavni mikrofon i ovdje ladicu u kojoj stanu dvije nano SIM kartice, dakle micro SD kartice ovaj telefon ne podržava. Na lijevom boku nemamo ničega, a na desnoj strani nalazi se tipka kontrole glasnoće, jako lijepo izvedena, lijepo klika pod prstima i ovdje tipka Power koja je ujedno i čitač otisaka prstiju, brz, pouzdan. Možete ga podesiti da bude aktivan stalno pa da čim dotaknete on uključa ili da morate pritisnuti. Ovo drugo se čak više preporuča da ne biste slučajno otključavali. S leđa imamo gore četvrtasti modul, u njemu su 3 kamere, vidjet ćete koja nedostaje. Glavna je 108 megapiksela kamera, tu je još Xiaomi logo, 5G logo jer naravno podržava 5G mreže. Iz traga je nekako staklo, ovdje u ovoj nekakvoj tamno sivoj varijanti pa poprilično skuplje otiske prstiju. Preko ove grbe kamere telefon će se na stolu klackati, no ako ga zaštitite sa priloženom zaštitnom maskom koju ćete dobiti dakle, u paketu, onda ćete i taj problem riješiti, a sve skupa će učiniti uređaj manje skliskim u ruci, zaštitit će ga dodatno, tako da definitivno se preporuča nositi. Rekoh već, dakle prednjicu štiti Gorilla Glass Victus staklo. Ne znam što štiti ta leđa, osim ove maske. Inače je vodootporan na prskanje po certifikatu IP53, dakle nije baš za uranjanje u vodu, ali za nekakvu kišicu i to podnijeće. Rekoh već da je poprilično veliki, težak, bez maske je dosta sklizak, oni su tu olakšali baratanje jednom rukom ovim nekakvim pametnim gestama, no i dalje je to poprilično glomazan i velik telefon. Ako takve volite, svidjet će vam se. Ako se nešto ovom telefonu može zamjeriti, zaslon to svakako nije. Riječ je o vrlo lijepom AMOLED panelu Full HD plus rezoluciji na dijagonali 6,67 inča. Jak adut mi je 120 Hz osvježenje koje prikaz i scrollanje sadržaja čini još fluidnijim, a cjelokupno korisničko iskustvo podiže na još višu razinu. Prikaz boja je prilagodljiva uz nekoliko ovih preddefiniranih algoritama, odnosno režima prikaza. Nudi ovaj prilagodljive boje koji bi valjda trebao nalikovati na ono što nudi Apple sa svojim True Tone tehnologijom, dakle prilagođava prikaz boja ovisno o ambijentu u kojem se nalazite. To 120 Hz osvježenje trebate dakle uključiti u postavkama i definitivno ćete uživati u lijepom i glatkom korisničkom sučelju. Sviđa mi se što podržava i Always On i to pravi Always On, dakle stalno uključen, ne ono samo 10 sekundi kao na mnogim današnjim Xiaomievim telefonima iz srednjeg ranga. Sve u svemu na tom ćete zasno uživati surfajući internetom, gledajući YouTube, Netflix i sve ostalo. Plus mu je dakle Gorilla Glass Victus. Najotpornije je zaštitno staklo danas na tržištu, ali i predaplicirana folija. Dakle, ukratko, zaslon je vrlo visoko na listi aduta ovoga telefona. Xiaomi 11T Pro guran je kao telefon sa vrhunskom kamerom. Najavljuju ga kao nekakvu filmsku čaroliju, ističući vrhunsku kvalitetu videa kojeg snima.
Glavnu riječ vodi 108 megapikselna širokokutna kamera, doduše bez optičke stabilizacije, a uz nju ima još 8 megapikselnu ultra široku te 5 megapikselni makro senzor. Dakle, ono što je izostalo jest telefoto kamera, pa će on povećanje koje nudi ostvarivati isključivo digitalno. Tom glavnom kamerom snima video do 8K kvalitete, no pretpostavljam da će većina vas ipak snimati vrlo dobar pa impresivan 4K video pri 60 ili 60 sličica u sekundi. Sprijeda u ovoj rupici u zaslonu nalazi se 16 megapikselna selfie kamera koja snima solidne portrete sa zamućenom pozadinom te Full HD video. Samo sučelje kamere bit će vrlo dobro poznato svima onima koji su dosad koristili bilo koji Xiaomijev telefon. On tu dakle nudi standardni 1x, onda nam nudi dvostruko digitalno povećanje koje onda možete razvući sve do 10, no ne očekujte ništa od toga, nešto naročito. Ovdje nam je širokokutna kamera, brzina okidača je vrlo dobra i solidna, dakle podržava HDR, AI i sve ono. Uz ove standardne režime snimanja nudi i profesionalni u kojem onda ćete moći sve ručno nešto podešavati. Ovo je automatski, portretni, zamućuje pozadinu jako lijepo. Ima on i noćni režim, a inače će i sam automatski uskakati u taj mod produljene ekspozicije kad zaključite mračno i tamno. Tu ćete još pronaći hrpetinu raznih drugih režima snimanja, među kojima su ovaj filmski efekti, klon, pa možete snimati u punih 108 megapiksela, svašta nešto. Uglavnom, ovim se njegovim kamerama daju snimiti zaista vrlo dobre pa i odlične fotografije. U uvjetima slabijeg osvjetljenja pomogla bi još optička stabilizacija, no i ovako on dosta dobro odrađuje posao. Jako lijepo stabilizira video, digitalno doduše, ali super izgleda. Uvjerite se u to iz galerije koja se već vrti u pozadini, a stiže i nekoliko video zapisa. Sve u svemu, unatoč izostanku OIS-a i telefoto kamere, ovaj Xiaomi 11T Pro mislim da će zadovoljiti većinu vas fotografa entuzijasta. Ovdje imamo Android 11 i MIUI 12.5.1, dakle pokazao se, ja bih rekao, možda i u najboljem svijetu do sada, nekako još dodatno glađi i fluidniji, možda je neki placebo efekt, ali u svakom slučaju to i zbog ovoga 120 Hz zaslona baš ono super. Sviđa mi se kao i obično visoka doza prilagodbe, dakle podržane su teme, možete mijenjati izgled ikonica, zvukove, svašta nešto, wallpapere, podržana je navigacija korisničkim sučeljem gestama ili navigacijskom trakom sa 3 tipke, ovako izgleda multitasking, od tud možete
uključiti ove plutajuće prozore pa prikazivati određene aplikacije u mini prozorčiću koji pluta. Doduše, moguće je na taj način otvoriti samo jednu aplikaciju. Klizanjem s desne strane spušta se ovaj kontrolni centar, a više s lijeve strane spuštate centar za obavijesti. Tako da, sve je to skupa cool, a ono što je najvažnije, radi glatko, fluidno, bestrzno, nisam uočio apsolutno nikakav bug, niti bilo kakve nekakve oglase kojih se mnogi boje na ovim Xiaomi-evim telefonima. S obzirom na lijepi prostran zaslon te moćne Harman Kardon stereo zvučnike, mislim da ćete biti zadovoljni po pitanju uživanja u multimediji i glazbi. Doduše, ovaj telefon nema 3,5 mm audio jack, ali slušalice možete priključiti na USB-C ili ćete kao i većina danas koristiti nekakve bežične. Koliko su dobri ti njegovi zvučnici, poslušajte sad. Pojačat ću vas do kraja. Idemo. Evo ga. Odlučite li se na Xiaomi 11T Pro, dobit ćete i top performanse. Njega pokreće moćni Snapdragon 888 sa 8 ili 12 GB RAM te 128 ili 256 GB podatkovne memorije. Računajte da to uz cloud servise mora biti dovoljno jer podrške za memorijske kartice nema. Sve to skupa osigurava vrhunske performanse bez pregrijavanja, brzo ćete surfati internetom, a jako lijepo, bestrzno i bez pregrijavanja uživat ćete i u gaming seansama. Ja sam isprobao kao i obično PUBG, Asphalt 9, vrti ih glatko, brzo i fluidno. S kvalitetom telefonskih poziva ja nisam imao apsolutno nikakvih problema, pa ni sa proximity senzorom kojeg se mnogi boje. Dakle, to je onaj senzor koji isključuje zaslon kad telefon prislonite na uho dok razgovarate. Nisam imao problema. Nisam imao problema ni sa GPS-om, pa ni NFC-om, dakle možete ga koristiti i za bezkontaktno plaćanje, podržane su 5G brzine mobilnog interneta, tako da sve što želite, super. Što se biometrije tiče, rekli smo brz čitač otisaka prstiju na boku, kapacitivni, a imate i Face Unlock, nije tako siguran, ali i on je poprilično brz u radu. Bez ikakve dvojbe, najveći adut ovog telefona i možda i najveći razlog zašto biste odabrali upravo njega jesu autonomija te brzina punjenja. U mrcinu koju vidite dole u pozadini dobit ćete u paketu, dakle dok drugi ne isporučuju nikakav punjač danas sa svojim telefonom, ovdje Xiaomi nudi 120 W punjač koji uz pripadajući kabel ovaj telefon od 0 do 100 napuni za ispod 20 minuta. U Xiaomi kažu 17, ja bih rekao 18,5. U svakom slučaju izuzetno brzo, za čas ćete ga napuniti, a uz to sve autonomija izvrsna. Preko 10 sati uključenog zaslona na jednom punjenju, tako da nemate apsolutno nikakvog straha od autonomije, dapače, super. Ako su vam punjenje i autonomija bitni, ovaj Xiaomi 11T Pro od mene dobiva glatku preporuku. Tog brzog punjenja navodno se ne moramo bojati, u Xiaomiju kažu da nakon 800 ciklusa punjenja baterija će izgubiti nekih 20% svog originalnog kapaciteta, tako da definitivno nije nešto čega bismo se trebali bojati, no eto, vidjet ćemo kako će to sve skupa funkcionirati kroz sljedeće 2 godine, koliko će većina vas recimo koristiti ovaj telefon ako se na njega odlučite. Xiaomi 11T Pro košta oko 5100 kuna, to mi je nekih 680 eura u ovoj varijanti sa 8 GB RAM-a i 128 GB podatkovne memorije. Dakle, ja sam recimo očekivao nešto nižu cijenu, no nudi on za tu low puno, a naročito svima onima kojima su jako bitni autonomija i brzina punjenja. Osim toga, njegovi jaki aduti su svakako zaslon, kvaliteta izrade, vrlo dobre kamere, top performanse. Ja mu nešto naročito nemam zamjeriti, ima i odlične zvučnike, ima Air Blaster daljinskog upravljača, ima najsvježiji Android, dakle što mu zamjeriti? Dakle, izostanak optičke stabilizacije na glavnoj kameri, izostanak telefoto kamere te utora za memorijske kartice. I to je to, nema bežično punjenje i ne zaboravite da je poprilično onako glomazan i težak, no ako želite i volite velike teške telefone, ovaj će vas oduševiti. Dakle, u tom pogledu nije ga nimalo teško preporučiti.
Eto ekipa, toliko od mene za danas o Xiaomi 11T Pro. Nadam se da ste doznali sve što ste poželjeli znati o ovom telefonu. Još jednom hvala svima na podršci i na ovih 100.000 pretplatnika koje je dosegao kanal Smartphone Hrvatska. Proslavit ćemo to, budite negdje u blizini. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga, podijelite ga s drugima, a kako ne biste propustili niti jedan noviji na ovom kanalu, predlažem da se pretplatite ako to još niste učinili. Kao što znate, besplatno je, bezbolno, a može biti i zabavno. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Hajde, bau!